siyaphila ngawe ufuna ukubona amandebele phumelela khulukhulu ekorweni yozokusithabisa. Lotshani Mzansi, ibizo lami nginguThando Mahlangu, indebele elihlakaniphile konelifundileko. Bakwethu sigadangisela eGood Life Studios. Studio Sentwane Focus. Yes. Trotman Focus. I'm your co-host, guys. Lami bizo nginqobile ngokaMasuku. Umntazana othengisa eFourway R573. Bakwethu nangabe ufuna ukuzogadangisa la nasimniningwana ngaphasapha ungayihwatha ukuthola imininingwana ngokuzeleko. Yeah. Namhlanje siphethe itopic enye iyathusa for mina, but on the other side ayithusi iba na distinct leyo ukuthi for wenza into kost uyicabangisise before uyenza. Okay. Nangabe udecide ukuthatha kamara ungathatha nge-1000 or nge-500 koste wazi ukuthi la uthatha khona unzinzi. Kula ufuna ukuthatha khona. Kula ufuna ukuthatha khona Jace. Okay. So cabangisise for wenza ne. Ayikom ngathi ngidlulisela umlayezo. Angikudlulisela umlayezo. Bakwethu namhlanje sizokukhuluma nge-customary marriage. Customary marriage. Sokhuluma ngemthetho we-Western ebayihlanganisa nepilo siko lomuntu onzima. Of course. Yabo. Hey. So namhlanje sikhamba noMakhasi. Makhasi. Awandi Marcos ninjani? Awa siyathokoza sikhona sesi unqobile kwaMasuku. Besithokoze nokuthi nisamukele. Sithokoze. So Marcos into le iyakuchisa. Ini customary marriages ne? Customary marriage. Okay. Kusihlahlule ngayo. Kuyini into le? Sithokoze Mahlangu. Elami ibizo nginguMakhasi Marcos wakomkoneni. Kulela ngeBrongoro. Ekhetho omkhulu la sidabuka khona. NgakwaNdebele eVesibule. Okay. Nangithi ikaba yami ingawuphi ngakwaNdebele. Sasuka ngeMachirini seza ngeVesibule. Manje into lo man Hlangu njengoba suthile ukuthi iyangichisa. Iyangichisa indaba le ye customary marriage. Ngiyibiza nge-customary marriage ngendlela ebizwa ngayo ku-constitution. Okay. Bayibiza nge-customary marriage. Mina ngokuyibiza mina ngokuyi-understanda kwami ngingayibiza nge-traditional marriage okuya ngesikhethu la mina ngazikhona ukuthi nasikhuluma ngendaba yokulobola neyokuthatha vane ngiyihlukanise. Vane ngiyihlukanise manje i-customary marriage isuke yenze izinto noma mhlambe iqhaze umtchado lo wesikhethu nomtchado wesikhuwa ngathi into eyodwa. Ngathi into eyodwa. Ini i-customary marriage le? I-customary marriage. Yeah. Okay. Customary marriage le shukuthi siba abantu abanengi nami ngingedwa ngaphambi kokuthi ke ngiyiqalisise bengawubona umehluko begodwa ngingabona ukuthi i-definition yayo nokuthi yenziwa njani noma ipracticewa njani ukuze ihluke phakathi komtchado wesikhethu noma mhlambe ukuthatha ne-white wedding ikuphi. Manje ke iyangichisa ingchise ekhulu ngoba banengi abantu esesibabonile ukuthi ibafake enkingeni uthola ukuthi wenza into unga understand mhlambe or ungezwisisi ukuthi into yenzako le mhlambe ikusaphi ekugcineni izokuthatha ikubeke kuphi. Siba abantu mhlambe sinokuthatha izinto kanqane sithi akwa ithi ke ngenza isigiyana. Okay. Ke ngiyokuthatha isigiyana. And then now uthethe isigiyana mhlambe ke iminyaka nasoloku ikhamba udecide ukuthi awa ngiyaphuma mina la angisaqhubeki nomtchado lo wesigiyane sengifuna ukuhamba mhlambe ngiyokuthatha omunye ke unkosikazi bese mhlambe nikhambe nokusayina nanokusayina ke
nibe ne-certificate kula abantu abaningi bathi uchadileke naselele une-certificate ukhambile wayokusayina nayebona mara i-customary marriage ayitsho njalo ithini i-customary marriage ayitsho njalo i-customary marriage thina ngesikhethu kuthoma khambe mhlamba abobaba bayokuzwa mali abantwana Ngiyavuma. bese ke kuyagogodwa ngazi ukuthi ngiyibeka kuhle ngesikhethu nabathi kuyagogodwa Ngiyakokodwa njani? kuthunyelwe abobaba bayokuchiya obuncane emzini loyo isikhozi sisakha njani Okay. bese kulandelwa isiko bese mhlambe ke kuthiwe sithoma ngendaba yelobolo ukuthi mkhozi njengoba sifuna ukwakha isikhozi sisithoma namhlanje nanifuna ukuthatha umntwana ethu lo ilobolo likhamba njani bese ke mhlambe nasekukhulunyisene kuchiwe okuncane noma mhlanje kukhitshwe inkomo zokuthoma mhlambe esingathi awukathathi usalobola ukhipha ihalf yakhona bese mhlambe sithi uyakhamba uyokhadla amatshe ubuyeke uzokuqedelela ngesikhethu uphethe zonke ingaba ugcine uthethe ube noma i-customary marriage yeah yona ithi noma ungavela nizokukokoda nihlangana kokuthoma nabantu bakosobantu ningazani niyokuthoma isikhozi nafika nandlala indaba phasi ukuthi nikarwe intombi yanga kwaMahlangu bese kwavunyelwana kwabekwa noma mhlanje kwachiwa noma ikome yodwa sewuthethe Ngesikhuwa. nge-customary marriage ngesikhuwa le sewuthethe kuthi ukuthi ene awukathathi kwaphela uthethe in community of property yo community of property nangathi mhlambe ngizama ukuyibeka ngesikhethu ukuthi wena nomuntu omthathako noma intombi leya kwaMahlangu se nokuhlukaniselana izinto noma mhlamba ama-asset eninawo ngokulinganayo Asithi okay asikhulume ngesinto. Ngesindebele nawo khamba uyokuveza indaba. And then bese kuthunyela abobaba bayokulobola. So now ukuthi ukulobola lokhu nase uyijikisa uyisa ngesikhuweni. So uthethe ene ku community of property injalo. yeah injalo manje i-question Injalo, mina Mahlangu. enginayo ngile ukuthi angitsho ngesikhethu nawulobolileko ngisesengunqobile ngwakamasuku iye angikahabi ukuthatha isibongo sakasikhosana sakwasikhosana ibereka njani lapho cause Nenguba uyimba. iye nenguba ngiyimbathi Usesemndazana. iye ngisesemndazana manje base maybe kwabanye kube na distinct le ukuthi mara ngisabiza isibongo sami mara uyazi ukuthi uthethwe kwasikhosana No ulotsholiwe kwasikhosana beza bazokukhipha okuncane uyasho ukuthi hawa base bakhipha amalobolo base bakhipha i-1000 mina ngisesemndazana kusho ukuthi iyababopha nabo abantu abanjalo ikubopha khulu nawo yisa ngesikhuweni noyisa ngesikhuweni entweni esibiza ukuthi i-customary marriage not even i-civil marriage lesibiza ngomtchado omhlophe i-customary Umtshado marriage mhlophe yi-civil marriage. i-civil marriage and bakhona musaba yenzile civil marriage leyo okay yayibona mara ke ku-constitution into engichaza ngayo ukuthi i-customary marriage inamandla phezu kwe-civil marriage Customary marriage. ngile I-customary marriage ngile bathi noma ungakhipha 100 rand umuntu loyo ni community of property ku-community of immediately. property yes Okay. and inesindo noma mhlambe iphatha iweight noma mhlambe iqinisa umtchado ngokuya ngokomthetho we-constitution than i-civil marriage ngoba i-civil marriage uyakwazi ukudecide before usayokukhipha lokunqanoko ukuthi nivumelane nibe necontract phasi ukuthi asiyokuhlukaniselana into ezethu nayibona nekhona ukuthatha i-decision leyo before ningena ngaphakathi kwe-white wedding manje i-customary marriage
net na ungafika nabo malume nabo baba nakhipha okunqanokho automatically seniyashare ngokulingana nangabe uze nenkomo ezi5 uMahlangu nenkomo ezi10 senokuhlukaniselana ngokulingana yo nayibona manje ingchise khulu indaba le ngoba ekugcineni isuka iqeda namasiko wethu ngoba thina kanengi nawe uyokuthatha mhlambe uyisokana ubikela bobaba uthi man sengijame rehe bengisaba wabo baba ukuthi sikhulumisane sibone ukuthi bangaya bayongibawela umkhamazi kwaMahlangu na iyona ke i-customary marriage ukuthi akudingeki nokuthi mhlawumbe ngathi usabeka beka how net nawe ibonileke intombi leyo waba mhlambe nehalf kwayabo baba then so uthethe siphelele uqedile kuhle uqedile ukhiphi half leyo mara so uqedile uqualify nokuthi ube ne-certificate esibizwa ngesomtchado yo i-certificate manje i-civil marriage le then should I be rick into ethwenya khulu ukuthi ibereke esikhweni mara into ethwenya khulu into embilezi ba kunala sihlangana khona i-civil marriage ne-customary marriage ingakho mina ngive netshise yokuthi ngifuna ukuthi ke iqhazwe kuhle ukuthi nabathi i-customary marriage ene bayenzele thina abantu abanzima ukuthi ifanele thina abantu abanzima noma ikhambe ngamasiko wethu ikhamba ngamasiko wethu njani ingaqhazi ngasikhathi uthola maybe angisho iyenzeka into leyo ukuthi umuntu avele bese naqeda ukuvela la akhambele futhi angasabuya ngicabanga ukuthi bangayisusela lapho ukuthi okay uthi wena walotsholwa ngomnyaka onjena nje uthi unabo ufakazi balokho uthi yabo malume nabo bani bebakhona bese baveleke I think isukela lapho ukuthi endlini enzima abantu bakwenza lokho bese bakuchiye phakathi naphakathi umuntu angasayingeni ayokwenza okhunye le eqadi bekenze bekakucede lokho ngicabanga ukuthi into isukela lapho ukhuluma iqiniso dadwethu nabayiqhazako ngaku constitution ku act 120 ya ngo 1998 bathi ibe bazama ukubalansa noma mhlambe ukulinganisa umuntu wesilisa noma mhlambe umuntu oyindoda nomuntu osikazi nayibona ukuthi nayiza la endabeni zokuthi uyindoda na unga decide ukuthi namhlanje ngiyokulobola kusasa uchange umkhumbulo uthi angisayi lo usala nani nayibona umlile ukuthi mhlambe bekangakhamba azitholele elinye isoka so yeah mara wena ke wafika wathi bathi uyamthatha wajika endleleni so bebazama ukubalansa into le ukuthi now decide ukukhamba wazi ukuthi awusaphumi nje uthi uphuma ihafa kwisela yeah sekumele kube neprocess ke oyoyilandela ukuthi na uphumako sekumele udivorce ukuphuma kwakho sekumele ube ne decree of divorce yokujika khona yeah uba idivorce divorce ngelobolo wanga divorce ngelobolo kuphela wanga divorce wathola omunye umlazana ukuthi uyoba nesithembu uyoba nabafazi ababili loya wokuthoma ukhona lo landelako ngwesibili noma ningayo kusayina nge-civil marriage naba ne-certificate loya wokuthoma unamandla ngaphezulu kwalo wesibili mara awunamfazi oyedwa unababili then ke asibuyiseni nakuboma ibanjalo mina nangingadecide ukuthi wena ungilobolile kube ngimi othalako ba like awa mina ngisana kareko ngibone isokana ngenza sapha linetla ukudlula wena ngizibonela lona nawe une right yezinto mina enginazo engingazi lese engiziberekelako eqadi nawe une right yokuthi singachera 50-50 or iyenzeka
ehlangothini eli-1 kuphela. Khulu kwamambala ibamba amahlangothi onke. Bamba amahlangothi amabili. Ibamba amahlangothi onke. Ingakho bengithi bazame ukuyibalance ukuthi balinganise mhlambe kungabi nokuthi omunye uyokudlelezela omunye. Nibe namalungelo noma mhlambe ama-right alinganayo. Yayibona? So nawe nase uchange umkhumbulo wabona elinye isokana. Kutsho khona ukuthi nawe sekumele ukuthi uyodivorce aqange. Ukhambe uyokuthola i-certificate se-divorce ngaphambi kokuthi uqhubeke uye phambili mhlambe uthi ngibone elinye isokana. Ngaphandle kwalokho kusho ukuthi mhlambe ngesikhethu singathi sunamehlo amaningi. Usese mhlambe ngumalukazana wakosobantu. Mara so ukhambile waye uba namehlo ngaphandle. Nayibona? Yo. Ukutsho ukuthi kunabomna kwethu abaningi ngaphandla. Yo. Abana abafazi ngababili ngabathathu. Exactly. Ene bona bangazi. Injalo. Ngoba miningi imizi abayekiyo ekugcineni bagcine bangakamthathi lowe. Bayokuthatha umunye. So now kusho ukuthi nge-customary marriage lisileyo loya abeza bazomkhiphela amalobolo or beza nje bazokulochisa kwahlangana imndeni le yazana nanoma bakhiphelana mhlambe nama% mara bathembisana ukuthi sizokubuya sizokuthatha lapha. Ukuthi lo ongakathathwa lo unelungelo lokuyoclaima izinto zaloyo munye laba bayithusile bahlala beyi2 sile banazo. Ukuthi nakunendlu leyo mde sekukhitshwe i50% yakababalo. Imoderazo mde khitshwe 50% kababalo. Umthetho lo utsho njalo. Umthetho lo utsho njalo. Ama requirements akhona ahleli ngendlela eso. Kuze bathi imchato wesinto opheleleko. Ithomaphi. Kufanele kube mhlambe invitation noma mhlambe nifake isibawo nithumele inqwajana ekhabo mntazana. Nayiceda ukuthunyelwa bayamukela inqwadi leyo. Bavuma ukuthi nokuhlangana ngedate ethize. Bese kwahlangana. Kwathi nakuhlangenwe kwaba nenkulumiswano. Phezulu kwenkulumisano lezo kwaba nokuvumelana ukuthi nizokuthatha. Namhlanje nithoma ngokulobola mhlambe nichiya okuncane. Then ababili laba mele babe ngaphezulu kweminyaka 18. Chumi na bunane. Bese ke kwaba nokudla akudingeki ukuthi kube nekomo ehlatshwako mhlambe kwenziwa amatende. Kwaba nokudla nase niqedile ukukhulumisana kwachangewa kwaba nama exchange whether imali noma ikomo. Bese nahlala phasi ke nazwana kwaba mnandi kwadliwa kwaba ne celebration. Begodi nangaba nomuntu oyokuthatha isithombe noma mhlamba agadangise and siyasmile into isikhatheso noma ingqoqo zenu. I-evidence leyo yonke ifoma i-requirements efunekako ukuthi kube customary marriage. Yo. Okay. Namthatha khona ke nakhamba naye awasenivalile. Senibethi stamp. Senivalile. Manje into le ine impact yipi phezulu kwesiko impilo lomuntu onzima. Ngoba ngesintu sikhuluma into ehlukileko kune customary marriage yabo leyo. Nesintu nesikhuwa azifani at all. Hluke khulu. Yeah. I-impact ekhona Hlangu inje. Ke ngithome ngokuthi kaningi nasuke sithi siyokuthatha. Siba abantu abanzima khulumene nangeMandebeleni khulu. Ngesikhethu usuke ufuna ukukhulisa isibongwesi. Ngiyafo. That's why kuthatha abo baba kungathatha aboma. So uMahlangu lo nakayo thatha kwa Nduli. Usuke athatha umntwana kwaNduli lo amletha
ngakwaMahlangu uzokhulisa isibongo sakwamaHlangu. Bese ke le ye community of property ukuthi ukumthatha kwakho sekazuza into akuthole unayo akusinto egijinyiswa kwesikhethwini. Nakeze ngapha uzokhulisa umndeni. Akakazokwaba nayibona. And then kwesibili ilahla isiko ngoba thina awuthi nasele ulobolileko bese uthi senginomfazi. Vele. Awungeni nangemadodeni. Awungeni nangemadodeni. Uthoma ulobole bese ke kunengaba ozilandelako zokuthi kumele uyokuthatha mhlambe kube idwendwe nobukhazi uhlabe uhlambise zonke indwezi bese ke umakoti lo amukelwe ngakwaMahlangu bese thiwe ke uthethe mhlambe uqedile so unonkosikazi nangabe senizakhele la nakhe khona sebanganithuthusa mhlambe bathi Mahlangu sikufaka ngakwakho la kungakwaMahlangu. Mari customary marriage yona ayiwaqabangeli amasiko wethu ngendlela thina esiwabona khamba ngayo. And nabathi customary marriage bathi bayenze ba accommodate noma mhlambe bathi benzani bafaka thina sibabantu bala South Africa, the indigenous African people ukuthi ipractice amasiko wethu noma isiko pilo lethu elatholakala likhona ngoba mina nangithi ngiyithatha njenge traditional marriage ngakithi ngingayibizi ngecustomary marriage ukuthi kwakade beyivele ikhona indaba yokulobola nokuthatha mara beyingabhalwa begodwa beyingabizwa ngamagama esikhuwa bathi customary marriage. Ngendlela okwakuphilwa ngayo isiko ebelilandelwa nakumele umuntu alobole ayokuthatha alikachange. Lithi lingakachange ngecustomary marriage lijikile akusalandelwa isiko nekambiso yakade. Ukuthi wena ke na ulandela ikambiso nesiko lokuthi uthome ngokuthi ulobole bese ke uyoqeda ke uthathe wenze zonke izinto uhlabise. Kufana nokuthi umotsha isikhathi noma mhlambe uyamorosa nje yayibona. Ngokukhamba kwesikhathi iyoqeda isiko lethu. Siba abantu abanzima ngoba nasele uphethe certificate esa kwaMahlangu bathi mara wafika wachiya okunqazana awukaqedi. Mara bese umthetho iconstitution ithi awa umuntu lo unomfazi. Phela ke angikwazi ukuthi ngikhiphe ilobolo ngikhiphe kancane ngithi ekhaya noma kwaMahlangu ngithi mina ngalobola or ngathatha. Angikwazi ukutsho njalo ngesikhethu. Ngisalobole ngisachoda ngaqedi. Mara nangiphethe icertificate esa sinikela amalungelo namandla ukuthi lo ngimbize ngokosikazi. Grootman. Hey, mina yangijaraka. Ngizokutshela iqiniso. Ngiyaransela nethando. Hayi ngiraransela. Yeah. I-customary marriage le uyizwisisa njani? Well, ngendlela uMakhasa ehlathulula ngayo, umthetho ovele mvanje ngemva kwesehlakalo saka WHP. Yes. Bo Black Coffee nabanye nje abangakadumi. Yes. Abazithole bathina baqeda ukuthatha nabathi bo klikitla i-certificate somtchato sabafaka automatically ngaphakathi kwe civil marriage okuba in community of property ngendlela engizwisisa ngayo mina. Manje umthetho nasele uthi na kube nomhlangano womndeni na khuluma indaba zamalobolo kwaba nencwadi echoko ukuthi ngelangeli nje nalobola na ibethi stamp mhlambe sepolice station nasakuphi wena nalo othathana naye seniba ngumma nobaba abahlanganyele ibhahla. Yabona, so ngilokho engizwisisako nje mhlambe
ngingayibisela kuyo uMakhasi ungamdleli isikhathi, but ihlathululo elethwa umthetho omutsha nje itsho njalo, ithi ifuna ukuvikela laba abachadako, ngoba kungenzeka ukuthi nanisachade njalo ningakasayini isitifiketi omunye wenu alale, athi nakalalako bese bekhenu Thando bayasuka abomnakwenu bathi siyokulanda impahla kamnakwethu. bayakwenza lo. So umthetho lo uvikela uma lo oseleko ukuthi angamukwa impahla, ngoba wena naye bese lesenichade namkha ningene emchadweni wokuhlanganyela impahla lesekungeyenu. Na bekhabo makoti akho lo mthathako nawe nawungalala Yena umakoti. kulala yena umakoti bangezi bakwabo bathi ikoloyi kasesi usibara kalethi ikoloyi kasesi asikolo yakhe. So kuvikela impahla yalaba babili abachadako. Iba mraro ke nase siyoyiphosa esintwini ukuthi isintu sona sithi umchato wesintu uyini, ngoba ngokwesintu nawulobolileko awukachati. Kusalindeleke ukuthi kube nevunulo, kube nokuhlabisana, kube nedwendwe nobukhazi, amasiko la ayahluka. Ya into ezifana lezo yabona. So iqhula nayifika lapho emasikweni wesintu lapha uMakhasi athi iyamthwenya khona. Kodwa nombuzo enginawo mina kuye ukuthi imthwenya ngoba ayikhulumi ukuthi nanyana umuntu selalobolile seka nonkosikazi na, ufuna kwenziwe idwendwe nobukhazi nokuhlabisana kukhona siza ukuthi umuntu seka nonkosikazi. Imthwenya mhlambe nayifika lapho na. Ngingazi mhlambe ngingayibisela kuye. Makhasi imthwenyana zifika Mhlonishwa ngendlela ayibuza ngayo. Ngiyawuthanda umbuzo wakhe. Imthwenya khulu nayifika lapho. Ngesintu phela nangifike ngalobola ngangabuyi ngazokuqedelela bese ngiyathatha ke kuhlatshiswe begodi kwembeswe. Kwamahlangu nangize ngakokota njengoba ngikokota njalo ngichiyo ubunqane. Nesangilinde ukuthi ngibuye ngizokuthatha. Sele ngingasabuyi ngihlala iminyaka. Ihlele nomntwaneni lo. Kusese isikhethu leso. Bese ke umndeni soyakhula ke seba nabantwana. Ngichenche nesibongo. Ngoba ngavuka kusasa ngizokutshentshisa isibongo. Sikhambe sokusaya. Utshentsha sakhe isibongo sakhe Saka tati lo. Ngimbize ngesibongo sami. Ungayenzi next. Ngingakenzi next. Soloko ngavela kwamahlangu ngakhipha okuncane. Kuvuma isikhuwa lapho. Isikhuwa self. Then ke nayikhamba iyaphambili. Abantwana bethu isiko bayolilandela njani, bayolazi njani lokuthi nasithi umuntu uthethe zobe sithi ukuthini nangabe akulandelwa ikambiso yesikhethu ithonywe la ithoma khona ibe iyoqedwa la iphelela khona. Abantwana bethu bona ke uthi basayoyilandelela mhlambe athi nakavele owakhipha okunqanokho uthi ukuthi uzozithwenya emva kweminyaka ukuthi abuya athi uyoqeda. Sekahlala nonabakhe une choice ukuyithatha ngesikhuwa. Ayithathe ngesikhuwa. Noma mhlambe ajike endleleni nakajikawo. Athi nje sengibona umunye ngifuna ukuthatha umunye. Correct. Iba mnandi ke yenziwa yini ukuthi umuntu abhalelwe eqeda ukuthatha. I like it mina ukuthi yenza izinto zibe lula because now ukulobola seku expensive. Yes. And baningi abantu nje ababhajiweko abafuna ukuthatha. No lapho qinisile. But abakhona ukuthi bathathe because imbandela yonke engaphakathi kwesintu. Siku podcast bafethu mina ngifuna ibe mnandi indaba le. And I'm throwing it in ngabomu because khona nje udadewethu ulindile ucalile ukuthi
umfo uzokuthatha akakhona ukuthatha because of nakathi uyakwabo Yeah. bamtshela ngelobolo then Yes. after lobolo lelo bathi awukathathi sekufanele uyokuthatha hawu njani manje okay imvunuliso ukuhlaba nakho konke lokho bekuvuswe nabangasekho Yeah. so i-customary marriage night mina ngithetha umkami ngiqedile But this one- ahawa ngiyakuhamba nami nanomkami sihlanganyela ipahla sizazithomela umzethu udlula njani lapho makhasi Iye, vele kuhle mina ngiyibona isiphephelo i-shortcut kuhle shortcut ngicabanga ukuthi abantu abangayithanda abantu mhlambe ababona ukuthi vele man ikambiso yesikhethi yokuthatha inento eziningikhulu and mhlambe angeke wakhona ukuthi uziqede zonke mhlambe ube nazo zonke kokuthoma bangakutshela mhlambe ngenkomo zamalobolo ukuthi zingaki ngiyafuna Of course. zinjalo nje zinamagama Iye. nayabona manje mina nase ngibona ukuthi no man igebhe nasikhona ngapha ukuthi ngingenza i-customary marriage ayingifuni indwezo ayitsho ukuthi mele ngikhiphe zingaki zedini noma kwenzakala abobaba bangasibethi ngiyafuna no but guys asiyilungiseni ayikathi singakwenzi lokho i-customary marriage right Ithini yona? i-customary marriage ithi imindeni emibili yahlangana yabeka idate njengoba umakhasi bekayihlathulula kamnandi Yes. kwaba nokukhutsha okuncane namkha kwaba negidigidi kwagidingwa kwakwazelwa kwadliwa kwaba mnandi besabawa thina esizokulobola ukuthi siba ukuhamba naye navuma into leyo mtchado right Iye vele injalo yeah isitifiketi lesitsho njalo abantu abavumile kokuhluka Kamare net mina bangena ngaphakathi ukuthi ithi bangena ngaphakathi komtchado wokuhlanganyela ipahla ukuthi nisakolodana nisenza kuzafuneka ukuthi Kusho ukuthi balandelele laba bakolodwako nesibongo esiba kunandaba ukuthi usabiza ngesibongo sakho rubiza ngesibongo sakhe. naniyokufika nisayina lapha Home Affairs yes ni funa ukudosa isitifiketi senu somtchado siyokuphuma ngokuthi uNqobile Masuku noBongani Mthombothi bachade ngedate nje umtchado wokuhlanganyela ipahla nasi ke eyiline ekulu la yokuhlanganyela ukuhlanganyela ipahla Abanganaso certificate leso sokuthi abakasayini. Yes. Bathina baceda ukuchata bachata bazihlalela nje Yeah. balobola azange bayokufuna icertificate ayibabambi bona. yababamba yaba ukuthoma sela umthetho lo uphasisiwe nje yeah njengoba so i-constitutional court ithi umthetho we-civil marriage uthi bangene ngaphakathi kokuhlanganyela ipahla kusho ukuthi naningathathana nje nangasayini naniyothi niyokusayina ngedate enye nenye ngo-2030 niyokusayina i-civil marriage in community of property actually ithi ngibeke njalo in community of property As why ngibuza lokho because kuyakhonakala umuntu abe like yeah weza wazongithatha mara sizani ngisabiza ngesibongo sami awunalungelo or awuna right ukuthi ungathi sihlanganyele ipahla mina nawe akunala stikitle khona yeah that is why ngibuza ngigandalela okay ngibuyele lapha kumhlonitsha ngendlela ebekayichaza ngayo yeah isibongo khulukhulu noma singakatshintshi mara ke uthola ukuthi awukathathi ne-certificate angithi ichenche ngo-2025 ngo-September la batsho khona ukuthi now nangapheli 3 months ungakayi ukuthatha i-certificate ne umtchado wakho awukapheli mara ke kumele wenzeni kumele ukhambe uyokufuna i-certificate ngoba kuhamba kwesikhathi mhlambe bangathi awukachati i-customary marriage yakade noma bowungahlala isikhathi eside ungakathathi i-certificate dingakaklikiki kunencwadi kuphela yemndeni emibili after mhlambe 10 years na decide ukuhlukana yeah kumele niye Home Affairs nokudivorce nokudivorce nithola i-certificate se degree of divorce ekubeni nanithoma one kayini
Wow. mele nokuqeda yokuphela lapho yayibona so kuthi ukuthi nawuhleli kungaka start certificate akutsho ukuthi awukatlikiki sekuthi certificate awukayi wayosithatha mhlambe awunaso Yo. manje into le Marcus isintu isibekaphi asikhulumeleni isindebele ngilindebele mina ngenza amasiko esindebele ngenza isintu sikandebele so into yesikhuwa le ingibekaphi into yesikhuwa le njengoba simandebele ukukhamba kwayo kancane iqeda namasiko wethu simandebele ngoba kanengi na ungakathathi mhlambe amalungelo akho mhlambe wokuzenzela izinto noma mhlambe nabantwana bakho emndenini nakho aba manqane angikhona ukuthi nangiloboleleko ngingakathathi mhlambe ngithathe ama decision afana nokuthi kusukela kwanamhlanje unamahlangulo or mhlambe unanduli lo nakaphethe izinto zesikhethu mhlambe akasayi kwabo uziphethela ngakwabo ngesindebele angekhe ngathi sekaphethela ngapha ungakwakhe akakabi ngakwakhe yayibona usesemntazana usabhilonga kwabo nayibona mara sele mina ngithi no sihlikihlile isidingo eso nangasiboniko sokuthi ngilandelele ngiyokuqeda noma mhlambe ekhaya nabangeziko bathi phela mkoneni awukaqedi ngiyozenzela izinto ngendlela yami eziba mphambo bese ekugcineni azisakhambisani namasiko yeah Yo. We kune challenge enkulu because abomnakwethu nabo yokuthatha koste umuntu abe neshock cause abantazana abaningi nabangaba aware njengoba siyikhulumisa nje omunye kuyokuvuka into zaka isisomunye umbango nanikhuluma nje isisomunye umbango omkhulu umuntu kunje walotshola asahlala kusesemnandi vele basadlisana amafruits we understand nomrubhe bavuke ekseni but ne man amabonus angenile wena nje ukwenza umkami yakhamba nje ekheni yokulobola namhlanje ngitshinga inkomo embili yayibona isikhathi sakhamba after unyaka or mhlawumbe iminyaka emibili umuntu izinto zichangeile sekabona umuntu babi laba ngoba vele mhlambe umthetho abawulandeleli lo wesikhuwa lo othi customary marriage abawunaki bilaba uchange ne iba lula kiwo yes ayifaki inkinga until mhlambe ngelinye la ngomunye lo azokuphumelela agcine azijamela nendoza athade unkosikazi ekubene emuvapha kwaba nenqwajana kwaba nesivumelwano kwaphekwa kwagidingwa kwaba mnandi bese lo asikime nenqwajana le mhlambe ke mahlangu ke sithi sewazivela namaplasa akho unenlori uzijamela nayibona bese kuvele lo owahlukana naye nisethe high school sweetheart vele wamlobolako athi incwadi nasi ngize ngapha ngizothatha ihafu yakwami uhleli unelungelo lokho lokwenza lokho wena uhleli kamnandi nomndeni nakho nabantwana sebakhona nineminyaka nihlala nizakhela umnono wenu nibabili uberegele ebudisi udoselenzini afika athi ngizokuthatha ihafu unelungelo lokuthatha ihafu le musungithi wamlobola wamlobola yane yazi umthetho nosolana kanti umthetho I think on the other side mina right awusi right right awusiright alright kuphi mina wena Thando kimi mina alright wenzelela ukuthi la wena obone khona sala sowubonela futhi ungasabi namanye amehlo ukuthi hey man sibongile loya sibongile loya ngikara ngoba phela nje sikhulisa enye generation i generation nje enye nenye into
bayayiconsidera like uba like sekunento nje okay then uzoyiberegisa against wena unless ke ungomunye onganakiko ongaxhogomeli into oba ignorant and wena ignorant uzokuhlakaniphelwa ngilomunye lo uzokuthi nange sengiyambona uyatanasanyana lapha and sekunento nje angimlayi ngimkhombisa ukuphila nabantu so irehe uthi net wabona wayokuveza indaba hlala wazi ukuthi uyivezele futhi ayisale seyiraga once mara ke nasi usayokubawa bobaba ukuthi bakhambe baye le bayokubawela mara wena sowuphethe icontract ihlala njani nenjani iyenza amasokana ukuthi la babe sowuphethe icontract nivumelene nibabini seniqedile iye angithi mara usababawa baba ukuthi bayokuzwa mali yabona bona naseyiphandla nabantu mhlambe besithi babantu esiqalelela kibo mhlambe abafana nabo Black Coffee nje abo double HP yabona basuka endaweni ezifana namakhaya nomqalile kumna khona ungathi mhlambe normal uyayizwisisa into le yesikhethu le before angakhamba ayokwenza i-civil marriage mhlambe angathoma ekhaya qange enze isinto ene kubuya understand ngoba kumuntu mhlawumbe okhambileko okhamba umhlaba lo understandako mhlawumbe ukuthi i-constitution le ithini eSouth Africa nakamanye amazwe mara bese nase iphandla bona cabanga no-Black Coffee madoda imphandle so ene naye umuntu wamasiko noma angakaqhizi too much emasikweni mara naye umuntu wamasiko yebo bese imphandle so athi no i-prenup ngayenza emva kweveke noma mhlambe ngayenza emva kwenyanga sengilobolile should naye self zakhe athole awareness le esizama ukuyiveza yokuthi ngaphambi kokuthi athumele abantu abo bekufanele kube wazile or mhlambe uthethe inyathelo elirehe lokuthi abone ukuthi kusasa into le ingamchiyaphi nayibona so banenge abantu namanje njengoba sikhuluma nje othola ukuthi sebangaphakathi kwayo abasi aware bangaphakathi kwayo abasi aware ngesikhethu angazi vane bathi wathatha uthethe awusahlali ngesikhethu ngesikhethu nokuhlala amburoka amasiko amasiko anjalo amasiko la nayibona wathatha uthethe awuhlali so kusho ukuthi ngesikhethu wathatha walobola wathatha namkhana wayokwenda already ku in community of property kuhle cause ngesikhethu okay cause isibisele entweni lokuthi ngesikhethu nase uthethe ucede yonke into uqedile noma ungahlala ukhambe ukuthatha omunye uma kwenzeka ukuthi wena baba ulale awuyokungcwaba ngo-number 2 uyabuya back to kulo wokuthoma lo uyokubekwa nguye angazi ngirehe na injalo sobekwa nguye so ngesindebele i-community of property vele already le ngoba wathatha umfazi okuthoma uyamakhela so now decide ukumhlala wena uyaphuma ngapha uchiya yonke into uyangapha then uyokuthoma enye wokusese kwamahlanga nasi into eqakathekile and then bese uyokuthatha omunye umfazi and wathatha omunye umfazi naye umfazi lo mde umakhele abe nenduzo angakwakhe and then bese nawulalako ke bayakususa ngale uyokubulungwa ngapha ubuyela ngale and engathi almost ama-culture enza njalo cause yes nesizulu sinjalo kamare umfazi okuthoma kamari noma ungahlukana naye uyabuyela ungubaba uyokubekwa lapha manje wahlukana naye wakhamba ke wakhamba njani like naye athola abanye aphume ngakwakhe ayokulotshola indlu ngisho isala nabentwana ngasikhathi indlu isala nabentwana mara ke angazi ukuthi masiko wonke na amanye amasiko athi nangabe uma lo lotsholiwe and ungakwakhe ubaba lo wamchiya ngakwakhe uma lo nasele athole omunye umuntu wena wakhamba wamchiya ngakwakhe kusethe ngakwamahlanga nasele athole omunye umuntu kufanele
umuntu ozomlobola lo akaye ekhabo uya kwaMahlangu nayibona uyokulobola kwaMahlangu ngithi uyokulobola umalo awuloboli kabili iye kwaNduli ulobola umuntu oyedwa ulotsholiwe sekangwa kwaMahlangu then ke nakathola umutsha sekufanele ukuthi kuhle kuhle bayokulobola phi kwaMahlangu ukuthi kubuyele inkomezi. So now into le amakhosi wachiyaphi bane voice yiphi nangiqala lapha ku chapter 12 ye constitution ku traditional leadership yes akukho la iveza khona mhlambe or la ikhuluma khona nge customary marriage ukuthi kuhle iyathonywa bobani who founded the customary marriage ngo 1998 ngoba into le yakhulunywa from ngo 1996 mara ke implementwa ngo 1998 how so now ungena ku constitution inama chapter 13 chapter 12 i traditional leadership traditional leadership now ifundako lapha kokuthoma ikutshela ukuthi ama traditional leaders bobani okay ene babe khona nakufonywa into bathi customary marriage bama founding members noma nangabe bakhona bavela kuyiphi tribe noma mhlambe baphila ngaliphi isiko bamandebele mhlambe bamaXhosa noma mhlambe bamaZulu na ngoba kaningi now found something kuba negama lakho ukuthi uThando Mahlangu founded into enje ngo March ka 2026 noma mhlambe ka 2016 kusuka lapho yathoma yakhamba ke yaphambili sonke silandele inyathelweni zakhe manje ku constitution lapha ku chapter 12 ina only 2 paragraphs. I think it's about 8 lines ikhuluma kuphela ngokuthi traditional leadership baba bantu abazok upholder ama customary law noma ama values wethu njengabantu bala eAfrica, indigenous South African or African mara ayihlathulula ukuthi ama powers wabo ngimaphi ekuchugululeni mhlambe isiko pilo ilibeke ngaphakathi komthetho wesikhulu ayitsho ukuthi banamandla angangani manje ke njengoba sekufonywe i-customary marriage emakhosini makhosi ekhethu mhlambe angazi ukuthi nasingabuza mhlambe ukubona bayazi ukuthi i-customary marriage le ithini kibe emasikweni bayayazi na nayithonywayo bakhona mhlambe abobangikhulu ebe basoloko benza amasiko ngaphambi ababizwako babuzwa ukuthi njengoba i-constitution noma mhlambe i-parliament ifuna ukuchange ngendlela esithatha ngayo ichugulula izinto izibeke ngendlela ukuthi uma nobaba balingana ke babuza ukuthi ngesikhethu ngesindebele nenza njani na nelandela iphi ikambiso before nifika lapho bakhambe la culture lawo ke nje amakhosi ekhethu nawuqala i-constitution akakafakwa akakafakwa ene kuhle ngibe abantu aba-own land bama-custodian wesiko lethu qabanga ukuthi bama-custodian bama-landlord umthetho lo lo kanje we-western culture ufike wabathola bayipractice i-culture balenze siwe bese na ufika kona wenzani uchange izinto ngaphandle ukuthi uba consult mhlambe or ukhulumisane nabo awubuza ufika uchange izinto and then bese ke uyazibhala uzibeke emhlolweni bona bazilandele nayibona so nangabe mhlambe kunamakhosi aconsultwako ngaba amakhosi mhlambe wamaNdebele wamaZulu babo bani kungani bangajameli isiko lelo mhlambe namhlanje bakwazi ukuthi la liphuma khona ngasakhanjwe ngekambiso yesiko bangathi ukuthi noma akusiyikambiso noma mhlambe isivumelwano savumelana ngaso lesukuthi na uthathako awuqedi ngokulobola kuphela nasele nithi ngalobola senginelungelo lokuthi ngimbize unkosikazi
umntazana lo nisuselaphi yayibona Yeah. i-traditional leadership le akade sithi nasikhulako kube ama-tribal authority nangabe mhlambe kunento ofuna ukuyenza mhlambe ufuna istande ufuna ne-proof of address bowuya lapho bakwenzele yona amakhosi ekhethu bekanamandla ukuthi akhona ukuthi akwenzele into ezifana nalezo yayibona Yeah. mhlambe bakusikela istande lapha asazi ukuthi i-title deed bebayikhipha nayo into engingayaziko mara-ke ngesikhuwena imizi eminingi kwandebela inawo yabona ngesikhuwena nawune-title deed indawo le ngeyakho yabona ene nabantu abakho bazoyi-own nabantu abakho bazoyiona ngoba unephepha ile likuvumelayo now nangabe amakhosi ekhethu vele bama-custodian or mhlawumbe babanikazi besikhethu nesintu namasiko wesikhethu ngithi kungani bangakafakwa endabeni lekuthiwa i-customary marriage kuthi nakukhulunywa into ezokuthi isiko alisalandelwa ngendlela abalazi ngakho basikime Yeah. baye phambili batawa man ngendlela umbuso sokhamba ngayo akusiyindlela thina esiphethe amasiko ngayo yayibona ibabekaphi ngoba ekukhambeni kwesikhathi ngiyibona ukuthi ibamuka namandla not ngendaweni zangedorobheni kuphela nangendaweni zangemakhaya ngoba nasithi customary marriage asitsho ukuthi i-apply mhlambe noma yenziwa ngemadorobheni kuphela yonke apply across South Africa yonke yabona mhlambe nathi wena sinabafazi singazi yo nangabe khumula ukuthi ke wabathumela hawa yeah kunencwadi ziyahlolwa phela incwadi uyabawa isibawu geza iza yeah siyadla nengaka malume wayiklikitla yo vele nikuyaklikitla nangale bayiklikitla badawa mkhosi athi mkhosana mkhosana nami niza kuyenza uqedelela ngelinye la so now Makhasi, what is the solution yabantu abanzima in this case? Yes. I-solution nami ngingedwa nginje Yes. Angiboni ukuthi sengibe nayo i-solution ngicabanga ukuthi ke sizwe abantu mhlambe aba-legal expert Yes. geze umtchado wesintu newesikhuwa Yes. sithole mhlambe namaqhegu azi isikhethu amaqhegu amadala azi ukuthi ukuthatha nokulobola kuhlukana kuphi ene ungathathi ngesikhethu uqede kukubamba na ufika kuphi nawe yaphambili ngoba ngesikhuwa wenza isigiyana unawenza isigiyana iyokubamba phi nawe yaphambili yabona ngicabanga ukuthi khevulwe ifike ebantwini abayazi ngqo ngesikhethwina nangesikhuweni yeah ke kuhlalwe phasi ke buyelwe ku constitution apha yokukhuluma Isokudlalwa kuhle. indlalwe kuhle kubonakala ukuthi angekhe yandlalwa ngendlela ezokuthi nawe iqalako umntwana endebele uyiqala umntwana womZulu mhlawumbe womXhosa uyibona ukuthi no man ikhambisana namasiko ethu yazi na sikhuluma ngentweleni Yeah. kunesehlakalo senzeke I think December or January or February nje kwaNdebele ePhola bacho Allegedly. so kuno baba owathathethe ne athethe yeah waqothwa ngemzini wakhe or wangala yena Wenzelwa neprotection. or bahlukana nomfazi wakhe lo wakhamba ukuhlala kwadadewabo nakahlezi kwadadewabo so sekaqothiwe ngala bamenzele nencwadi ukuthi la awusafuneki le yeka usangena ne marake azange bayo divorce ngendlela wena utsho ngayo yabona so kusho ukuthi la kungene hlangana isintu nesikhuwa yabo ngekwesintu ubaba lo yena mina nangiqabanga kuyibereke ngesintu wathi alright umfazi usala nendlu usala nabantwana lapha kusese
ukwamahlangu nakugadangwa kwamahlangu waphuma wayokuhlala somewhere hlala kadade wabo nakalapho wabona umuntu angahlekisana naye ngoba yena ukholwa ukuthi hayi mina nomngama sisahlekisana vele seyichayile ne wathola umfazi wathola umkhamanzi indoda yathola umkhamanzi indoda le yathola umkhamanzi nakuceda ukuthola umkhamanzi bazwana wayokhipha amalobolo nakuceda ukhipha amalobolo bakhamba bayokwakha bobabili ngebhadi-ke ubaba lo walala ulala nje bekanehloso yokuthi ngifuna ukuyokuqedelela emfazini wesithu nase iyangelimi lesiyeni now ulela ubaba lo unelikwakhe wakhe indlu ehle lapho uyakha nomfazi lo asizi lo akhambe umchalo batsho yabona so now ubaba lo nakalala abantwana aba bendlu enkulu bathi thina sifuna ukubeka ubaba uma lo wabanikela umani lo umani wabanikela indleko zonke bezikumani batsho okay wabulungwa ubaba lo then abantwana aba nomfazi lo bakhamba-ke baye emzini lo owakhiwe ngubaba lo nomfazi omunye ngakwamani bafika bageriza indlu le ikhona igerile lapha kukhamba abantwana bakakosikazi okuthoma lo batsho okay mara indlu igerekile siyayibona so now sayizwa-ke kwekwezini ehlelweni le-9 to 12 banomjabeli lo expect or umuntu obereka ngomthetho wathi umfazi loya vele unelungelo lendlu leya indlu angakwakhe loyo uthethweni ranza ngisho and abakadivorce kunama-degree uyenza isini sengalaleyo ukuphula le ukuthi batsho mara sekungeyakhe mara nanoma Thando enzeni angayifuni akayilise akunabantwana ngapha akunabantwana ngapha bakhona mara manje nabo laba according to mina laba abantwana abo babe wrong bekoste bacabangele lo umntwana ozokukhula asimazi kusasa uzokuba yini inzondo akunandaba ukuthi nje noma lo naye ngiyamjaja nanguma angeke uvume ukuthi kwenzeke enye ubelethile angeke uvume ukuthi kwenzeke enye into komunye umfazi because you know ukuthi ukubeletha kunjani you know ukukhulisa umntwana ukuthi kunjani nase uyokugirizela omunye umfazi wena ngakuwa ngeke ezikutshele ngelinye la akunandaba ihliziyo embi hayi ihliziyo embi ngokuya ngesiko lesikhethu yawa kuna ngendlela isiko libereka ngayo ngoba no ubaba lo yaselakhambile azakhele umuzi omutsha ngale futhi ngakwamana ngithi nakhona kuyobizwa ukuthi kwamahlangu mara baka ngekwesindwa kaphelile izinto ngapha akakaqedi uyabona ke bese i-customary marriage ithi sayibhalansayo ukuthi uqedile noma akakaqedi niyalingana yayibona njani niyalingana yaba ayisafaki-ke ukuthi isiko lona likhamba lithini awa manje in this case ayivumeli loya ophula indlu vele ukuthi indlu kwakhe naye uya-understand nami umthetho uthi ngoba laba bakaqedi vele indlu le ubaba lo bekungeyakhe bekahlala lapho nalo mara-ke ubaba lo nje ngoba sekalela shuthi indlu le ibhilonga kumalo uma ngokuya ngokomthetho nofana mhlawumbe uthi ulandela isikhethu cabanga ukuthi uyigiriziswe ngazihliziyo enjani mara ihliziyo engasirehe engakabusiseki hayi ngoba lapho ngathi umthetho wona ukabereki ngoba ngapha nangesikhethu angiboni ukuthi iyakuvumela ukuthi uyokugiriza
ugirizelani ayikuvumeli at what cost yabona nangesikhuweni customary marriage ayivumi ngoba nawu yangale uyokuthatha ihalf kababa loya yena So kusho ukuthi indlu leyo bekosithengiswa. bagiriza indlu yonke and Bakirize nehalf kamalungu. muthi bathethe nepahla yonke kwazi bani yayibona Yeah, bathome lapho. we understand Mara kusho ukuthi umthetho lo nawo uhlangahlangene because la kubereka isikhuwa nesintu at the same time. ayisabhalansi into le manje-ke kula iklatsha khona khulu ukuthi ukhamba ngesintu noma ukhamba ngomthetho lo wesikhuwa la yabona ngoba ngesintu njengoba bakhambeli bakuthatha ubaba lo babuya bazomngqwabela ngapha bayibereka isintu ukube balandela isikhuwa umthetho wesikhuwa bengekhe bamthole nokumthola kuhle cause naye lo bebanane unelungelo lokuthi angala lokuthi angathe akayilapho nje unami ngaphandle kokubonyana Yes. loya afike nencwadi la bathoma khona afike nencwadi ukuthi yami amalobolo nasi ngonyaka nje wena ufike ngemva then-ke lo mtshado ngiwona wokuthoma lo angithi unencwadi nakangakezi nencwadi lo yaphethe incwadi yo Yeah. ayi umncane lo Okay, bakwethu siyakhanuka ukuthi vele sinizwe ukuthi nithi. yo Man ngisaba ke nibone episode le nibukele, nisicommentele, nisivezele nangabe kuyokosa sokuthatha abanye. mjameli Sizodiscuss the whole thing. uzoyihlaziya better Yeah. I must say ukuthi uManlady benza a great job ukupublicize indaba le oh yes FM yes banokushesha. banokushima Yeah, because sizwa lapho and then nomthetho loyo nayo vela lapho hey azivezela ukuthi yabona umali loyo wokuthoma loyo ura yo ene yangidanisa njani and manje yasibetha so now ngomthetho lo wanje ithi noma ungayokhipha i5 emzini R250 tax cent senihlukanisela everything ngokulingana sure so makhasi bakuthola phi abafuna ukukhuluma nawe nomkhana baraga indaba le mina ningangithola ngako Facebook nginguMarcus Dladla Mkoneni yes ku Facebook kula khulukhulu enkundleni zokuthindana la ngikhona ngako Facebook and then ngaku X noma Twitter Marcus the Mogul okay Marcus the Mogul straight bese ke ngenomboro 076 yes 2624 266 yeah ingenisa ngako WhatsApp ukwazi nokungena mhlambe nange page le Facebook okay ngine page le Facebook ke elikhangisa khulu ngesikhethu lapho lithi lingibiza ngoMarcus the Mogul okay so inkundla zokuthindana ngithokoze khulu manje isikhathi nethuba enginikele lona ngaphakathi Good Life Studios. Good Life Studio. Yes. Istudio esihle kangangani. Yeah, nabahathi ngikhuluma nabantu engiqalelelana kibo umahlangulo ngekorweni yesikhethu yesintu nokuthi amandebele ajanyelwe ukhambe indlela enkulu manje ke nathi sisakhasa nje sisaqalelela kibo ukuthi khelejwana ukuthi isiko especially lethu lamandebele liqhubekele phambili ngiyavuma nakusesi unamasuku ngapha nakhona sithokoze God ngoba indlela le bayikhambe babonke siyibonile eGrootman umhlonishwa bathi bane focus thina nasisakhula ngobe sithi uboboda beat what the beats ndane focus sithokoze manje part kwesikhathi esingaka man neschedule senesibhizi kangaka nisamukele ngapha begod nisinike nesinike ithuba lokuthi ke sindlale sizame ukuthi sihelebhane sibonisane sibabantu ngezinto ezingathikimeza isiko lethu mhlambe ngaphambili. Yes. No, sithokoza khulu kwamambala. Grootman, summary of the show. Yeah, no, summary iqhakathekile sihunyeza ngokuthi i-podcast namhlanje abayithathe njenge podcast sifundo silindele ama comments nemibuzo mhlawumbe abangabanayo
nama specialists okuma legal specialists angeza ngaphambili azokuhlathulula i-podcast yethu ivulekile vana utsho thanda uthi umuntu akathindi inombolo ezingaphasesi ukwenzela ukuthi ke akwazi ukuba i-guest ku-podcast yethu singathabela khulu kwamambala kodwa ke i-customary marriage ayithi ngokwesintu indlela mhlawumbe umndeni ufuna ukukhambisa indlela yokuthatha nokuchadisa ayisalandelwa kodwa ithi laba ababili abangena esivumelwaneni bangena esivumelwaneni sokuhlanganyela impahla. Siyathokoza. Siyathokoza Fatma. Namasuku Encheche niyelele bakwethu. Encheche on a serious note. Network esincane 250 leyo. Mhlambe babili, mhlambe bathathu. Iyakwenza no mara abakhambe bakuthatha isincane yazi babuye naso once and for all ne. Incwadi leya bayisula njani? Ayisuleki. Wayibhalile incwadi. Lamibizwa nginqobile ngwakamasuku. I'm your co-host. Ubuhlobo bona la buyatholakala kimi and kuyatholakala na Good Life Studios. Studio Sentwane Focus ebereka kuKwekwezi FM. Jessa. Mkhacho wesikhethu. Yes. Number 1 mkhacho. Yes. Emkhachweni yoke khona. Yes. Yes, wena girl. Bakwethu sigadangizela i-Good Life Studios imininingwana nasingaphasi nawufuna ukuzokugadangisa la kuvulekile khwathi nombo Afane nathi asinamona musanplaka nayiplaka. Word of the day Rodma. Well, word of the day ungasabi ukuthatha ngoba uthuswa umthetho. Yes. Jessa. Yes. Yeah, ungasabi ukuthatha ngoba uthuswa umthetho. Nice and simple. Yazi ukuthi umtjhado ongena ngaphakathi kwawo ufuna kube umtjhado okuhlanganyela impahla namkha umtjhado okuhlukanisa impahla. Umtjhado okuhlukanisa impahla omnandi ngombana nanaziko ukuthi nifuna ukuthoma amabhizinisi, nifuna ukuba nezinto ezihlukahlukeneko enizenzako independently. So kuhle ukuthi ningene emtjhadweni wokungahlanganyeli impahla. Ya uyasiza ukuthi lokha omunye wenu naka nomraro wezemali uyakhona ukuragela phambili ngempilo umlingana akho yena akhona ngoba na yena angakangeni emirarweni wena ongene kiyo efana nokublacklistwa nokuba kuma defaults njalo namkha mhlambe ukuba nenkinga zaka SARS ngebusiness but naningene emtjhadweni we community of property omunye wenu wathoma waba nomraro wezemali nobabili senitstakile nibhajiwe manje kuhle ukuthi nazi nisathoma ngithi niyathandana musa kanti inkinga yikuphi ukuthi nikhuluma indaba zomtjhado ngoba niyazwana musa mara sithando sami mani ngibona ngathi mina lo ungahlanganyela impahla u right omunye athi no lo ukuhlanganyela impahla mina ngifuna wona then nibonisane nigcine nifike esivumelwaneni bese niyathathana then bese ke niba nokuthula ngakwenu. So i-word of the day ngileyo umuntu angasabi ukuthatha ngoba sabe umthetho. Popo. Bakwethu ibizo lami ngikuthando Mahlangu kiwo kama social media platforms @thandomahlangu_. Ningilandele nami ngizonilandela. Mina ku Facebook Nqobile Masuku, Instagram Nqobile Nofanizile Masuku, TikTok Nqobile Masuku, X Nqobile Masuku. Umbuzo omkhulu ke namhlanje uthi thini yena elele Thando Mahlangu ilizwi lesintu indodana yomhlabathi sithi khubeka ungaphela amandla amandebela azophumelela siyakukholwa Thando Mahlangu umvikeli wesiko umphakamisi welimi sifundise sikhumbule sithande esingikho isintu sethu siyaphila ngawe ufuna ukubona amandebele phumelela khulu ekorweni yozokusithabisa